Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubahe ikaze muri wa mwanya rero mukunda muri benshi cyane, umwanya tuba tugenda tubagezaho update, birumvikana n'amakuru tuba tugenda tugarukaho y'ibikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje n'ubundi kugenda ihanganisha umutwe wa M23 ndetse n'abari kurwana ku ruhande cyangwa se ku butegetsi bwa Kinshasa. Iyi mirwano ikaba ikomeye ndetse ikaba ikomeje n'ubundi rero imirwano style ikomeye ikaba iri kubera cyane cyane no muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ikiganiro twabagezaga mu gitondo tubabwira ko ubu tuvugana M23 irimo iragenzura Makobora. Abantu benshi rero mwagiye mu ntera amabuye namuvuga ko FARDC cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Kongo izi ngabo zabo ubwo ndavuga ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa arizo ziri kugenzura Makobora, ariko none bazaniye icyitwa proof muri aka kanya. Nanaboneraho kubabwira ko ngiye kugaruka kuri uru rugamba nanone ku yindi nshuro ya kabiri, nkaba ngiye kugaruka kuri uru rugamba mbabwira uburyo ki FARDC cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa abari ku murwano bari bamaze gutegura uru rugamba, rukaba ari urugamba rwagaragayemo n'abacanshuro, ndetse nkaba ndimo kugenda nakira n'amakuru avuga ko bamwe mu bacanshuro bari kurwana hano muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi hano muri za Makobora, bamwe muri bo ngo M23 yamaze kuba ibata muri yombi. Amakuru n'amakuru ari kugenda ngeraho muri aka kanya. Aya makuru tugiye kuza tugenda tuyareba, ibya abacanshuro bafashwe bimeze bite, ese biragenda bite, ko duheruka M23 batangariza ko nta zindi mbabazi bazongera kubagirira. Ese aba bacanshuro M23 yafashe biraza kugenda bite? Wowe tutize umwanya gusa, udutize rwose umwanya muto, tuze kugenda tubikuvira imuzi n'imuzingo. Muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri amakuru yacu muri iki gicamunsi n'ubu niho ibisanzwe murabizi ko tuba tugenda tureba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Turongera tugaruke gato mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi reka tujye dushima rwose inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano hano iwacu mu Rwanda, aho hadashobora kuba nk'ibiri kuba hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo twari twanabigarutseho tubabwira ko abasirikare b'iki gihugu FDNB bari kugenda bahunga bitewe n'uko bari gufite amakuru ko bagomba kuba bohereza muri Kongo bakarwana mpaka. Abenshi muri bo bagendaga batoroka iki gihugu bakigira hanze gushaka uturimo tw'amaboko. Ubu tuvugana rero aya makuru tugiye kongera turagaruka kuko ari amakuru yakomeje kugenda trendinga ku marezo sosiyo. Turaje tubabwire uburyo kibiri kugendamo, uburyo ki umusirikare abantu benshi muri kwibaza mutise ni gute umusirikare yafata indege mu buryo butazwi agafata rutema ikirere akambuka akajya mu bindi bihugu akabona ko ari ibintu bigoye. Yego koko biragoye hano iwacu mu Rwanda, ariko nyemera nkubwire ko mu gihugu cy'u Burundi ho ni ibintu byoroshye cyane kuko kiriya gihugu nacyo iyo bigeze mu bintu bijyanye no na ruswa cyangwa se n'agafaranga agahuka bakawe n'umunyutsi, burya niho handi uvuga ngo ifaranga ni musema kweri. Ifaranga ni ibiryo bihiye, urifite hara mu gihugu cy'u Burundi rwose ntacyo utakora, ushobora kuvuna umuheha bakakongeza undi. Turaje no tubigaruka mwumva ukuntu abasirikare bari guhunga, ndetse igihugu cy'u Burundi kikaba cyamaze kubimenya, aho bahagurukiye inzego z'umutekano barazibwira zibati abasirikare bose bagomba gucekingwa neza cyane. Ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, ubu tuvugana mu masaha y'umugoroba umutekano uri kuba wakajijwe byo ku rwego rwo hejuru. Ese kubera iki umutekano uri gukazwa mu masaha y'umugoroba hano ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi? Ubwo murumva ko nayo ni indi operation turi buze kugenda tugarukaho, ariko turaza kuba tukiri hano muri iki gihugu cy'u Burundi, ariko no tuba twanagezaho ihuriye inkuru ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Tuze gusimbukira Igoma. Yego nibyo umutekano urimo uragenda uba mwinshi cyangwa se urimo kugenda ugaragara ko urimo gukazwa, ndetse ibintu biri kugenda neza pe, ndetse n'amanama agiye atandukanye General Sultan Makenga atangiye kuyeteninga hano Igoma. Ariko Kinshasa bamaze gutegura umugambi mubi, umugambi karahabutaka, umugambi simusiga. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026 bamaze gucura umugambi karundura, umugambi ukomeye cyane. Reka twabamaze sasa duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Nyaboneka amakuru yo muri iki gicamunsi ntuze kuyacikwa kuko dufite byinshi bigiye bitandukanye tugiye kubagezaho.
Prime Health Affinity turamenyeranye serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi twabazaniye promotion niyo mpamvu mumbonye aha ngaha rero ni promotion igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Promotion rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata serivisi ku burwayi nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata, ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi. Hari umuntu urwaye amibe ni indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoide, indwara z'amagufa, indwara z'amaso, ubuhumekero n'izindi ni nyinshi cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promotion mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha, abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho serivisi yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha mirishya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock tukagirayo massage, tukagirayo bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za serivisi z'ubuzima, aho hafi na Rompuwe Sinyerse muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompuwe Chikudu. Naho abari Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yes, hanyuma rero ubu tayari tukaturagarutse tukatugiye kwinjira sasa mu makuru mu buryo burambuye, ariko kandi ku rundi ruhande mbere ko twinjira muri aya makuru reka manze mbasabe aka kantu mukankorere, niba nta mutima mubi mufite muse n'abagakora murimo kugenda mu surprise cyangwa se mu ntungura muri izi mpera z'uyu mwaka cyangwa se muri uko gusoza umwaka wa 2025. Akantu gusaba na akantu gato katanagoye cyane katari buze kugutwara n'ikiguzi. Niba utarakanda kuri subscribe nyemerera ubikore, unkandire kuri subscribe ukane no kunzogera, just inyungu zagenda uzibona kuko ntago uzongera kubona amakuru yabaye umuranzi nubwo ugiye kubikora umeze nkaho urimo gusupportinga umuyoboro, ariko nawe inyungu zazibona kuko ntago uzigera ubona amakuru yabaye umuranzi, uzajya ubonera amakuru ku gihe. Just kanda kuri subscribe ukane no kunzogera, ubwo urabufunga icyitwa notification ahitwa all, hanyuma none ubundi tugendane cyangwa se ugendane nibigezweho. Akandi kantu surprise nifuza idasanzwe mu giye kumpamo nka kado mu byukuri muri iyi mpera y'umwaka cyangwa se reka tubone nka bonane. Yes, reka tubyite bonane. Niba wamaze kwa wakora subscribe, ikindi kandi cyangwa se ukaba waramaze gukora subscribe, nyemerera sasa no dukore like, tubanze dukande like kuri iki kiganiro, ndebe niba mu byukuri ese mugiye kumpa ubunane bungana bute, ese naba subscribers 5,000, ese naba subscriber ni nabarayiki 5,000, ese ni abarayiki 10,000. Sinzi gusa icyo nkeneye nuko mugiye kubikora tukugira ngo mu byukuri ibintu bigende neza, nkabarongera ngo mu byukuri dutangire ikiganiro nibura ibintu bimeze neza cyane. Ubwo rero mwanizere ko muri minota ndimo kubivuga mwamaze kwa mubikora munasharinga. Reka rero amakuru yacu tuyinjiramo muri ubu buryo bugiye butandukanye, ariko nababwene kenshi tuzajya tunifashisha cyane ibiturutse kuri tere mu rwego rwo kugira ngo dukonvenke cyangwa se tubereke ko turi stable cyangwa se tumeze neza, ndetse amakuru yacu aba ari ya makuru yizewe. Reka dutangire muri ubu buryo, reka dutangire muri ubu buryo dukwifashishije aya majwi, mwumve uko situation imeze hano muri Makobora. Nisho kuambia kama wazalendo yuko natoka na FARDC. Nisho kuambia kama wazalendo yuko natoka na FARDC yuko natoka. Makobora hivi na hamko tuna soda. M23 ndio itaingia saa kesho. Itaingia leo usiku, leo ndio itaingia Hanyuma nyuma yuko nabonye ko hari abantu batarimo kubyemera, ndavuga nti imirwano bamwe batireka bashaka gusa n'abari kuntera amabuye. Mu byukuri bibaye ngombwa ko nifashisha amajwi, naya na amajwi y'imbone yacu iri hariya muri biriya bice yarimo kugenda itudondosha ubwino cyangwa se duha zandani y'ibyabere hano muri Makobora, atubwira ati ubu tuvugana hano muri Makobora, ati nta musirikare n'umwe wa FARDC cyangwa se guverinoma uri hano muri Makobora, ati nta n'umuzarendo, ati bose bamaze kuva hano muri Makobora. Aravuga ati anytime cyangwa se ejo 23 bashobora kwinjira muri Makobora cyangwa se bakanarara binjiyemo, ati muri ubu siku bashobora kubagira gute, bashobora kwinjira hano muri Makobora. Ariko ku rundi ruhande umva impungenge bari bafite
nyuma y'uko iyi makobora izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zari zimaze kugengwa nyine zayabangiye ingata. Umva impungenge bari bafite. Sawa nasikia na hatujui kama itakuwa hii returu yao sasa, hatujui kama wanachinja watu, ndio problem tuko nayo sasa. Tunakuwa na maidea tutoke kwanza, wamoja wanaume twende mapori, maidea na vitu tunakosa tufanye nini. Arakomeza agira ati ewana sasa nubwo izi ngabo za guverinoma n'abazarendo bamaze kuva hano muri makobora, ati hari tugomba kwitonda cyangwa se ndokesha nko kugaragaza ko vetura niramuka itahageze vuba ngo ukugaruka kw'aba bagabo cyangwa se ukugaruka kwa wazarendo ndetse n'izi ngabo n'ubundi ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, bati bashobora kugaruka ari kwica abantu, bari gucinja abantu cyangwa se ari kubaca imitwe n'ibiki byinshi cyane. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko nyine murabizi izi ngabo iyo zivuye ahantu abantu bose zihasanze, iyo bazigarutse bagasanga ntibahunze, akenshi murabizi ziza zivuga ko ari abatasi cyangwa se bakorana n'abarwanyi ba M23 bakaza babahohotera cyangwa se babakubita. Iyo badakubiswe hafi gupfa birangira banakwishe. So abaturage bo muri aya masaha y'umugoroba murumva bari bafite impungenge ko izi ngabo cyangwa se ababaza rero nibaramuka bagarutse hano muri Uvira M23 igaragaje itinjiyemo, bigomba kuza gusiga bagarutse none ngo bakaza bari kuba abantu cyangwa se ukugaruka kwabo ngo gushobora rwose ngo kuza kuba gusiga hapfuye abantu benshi cyane. Ni impungenge rero nagira ngo mbereke sasa uburyo ki Eugene Official ninkubwira ntikora like unasharinge amakuru cyangwa se niba utaranasubscribinga ubikore. Nje nuko mba nkubwira ngo uzajye ugendana n'ibintu bigezweho cyangwa se n'amakuru agezweho, uve kuri bya bindi nitwe bambere. Nzi ko turi mu bambere, ntabwo nava kari twe twenyine, ariko nzi ko turi mu bambere mubagira update cyangwa se amakuru agezweho. So rero niba ushaka kugera n'ibigezweho, niyo mpamvu nkubwira ni nyabunika niba utarakanda kuri subscribe ngo kandi no kunzogera notification, utegereje iki? Niki utegereje mu by'ukuri kubona? Niki utegereje kumva kuri Eugene Official kugira ngo wizere ko mu by'ukuri turi abambere, best in the best, mu by'ukuri mubagira update? Nkandira kuri like rero turi guhamanya, ubundi uwandike no muri comment ushiremo imitima myinshi cyane. Hanyuma rero reka dukomeze sasa tubabwire none uko imirwano ejo ari imeze, mbere yo gukonfirma ko ejo habaye imirwano, kugira ngo hatagira abantu bo muri comment babandika ngo nta mirwano yahabaye, ngo urabona ngo nini na nini. Niyo mpamvu mpereye ahangaha, reka nongere mbakubita ikintu cyitwa operation uko ejo byari bimeze. Wenda mu kiganiro kibanziriza iki twe twagiye tubigaruko iby'urugamba na drone zigira kuri 5 zo bwoko bwa kamikazi zaturikijwe ku munsi w'ejo na M23 ziri kwifashishwa n'uruhande rwa Kinshasa hano muri imirwano beraga muri za makobora, ariko izi drone zo zikaba zaragendaga zigera kure ku buryo no mu gace bitango ni swima naho izi drone zarahageraga. Ariko nureka mbabwire, none se mwari muzi ko muri iyi mirwano hari irimo abacanco b'Abanyekolombia nabo bari baje kugerageza mu by'ukuri, kuko bumvaga ko bishoboka cyane ko bari buze kurwana mpaka bageze Uvira, bigatuma bazana abacancuro ari no bari gukontorora izi ndege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa kamikazi. Nibavuga ngo ni drone yo mu bwoko bwa kamikazi, my friend, uzajya umva ko ntabwo ari drone ifata amafoto, ni drone irasa. Iyi ni drone ishobora kukwirukankaho yikoreye igisasu aho ugiye iguhagaze ku mutwe mpaka ikurekureyeho ya mizayiro cyangwa se cya gikompora ya misiri. Izi drone rero barazikoreshaga hano aba bacancuro, ariko zikaza gusanga M23 bari determine, zimwe bakazijaminga zikabura systeme zikarasa zikagwa zitarashe, izindi ariko bakazirasira mu kirere zigaturika kugira ngo bahagarike neza aba bacancuro. Hari uburyo M23 igirwanamo, navuga ngo mu by'ukuri bw'umwihariko ifite utuntu tw'udukoryo, ifite ukuntu igenda ihindagura ibintu bigendanye n'urugamba ku rugamba, bigendanye n'uko umwanzi yabaye kasha amashokero cyangwa se yigize karakajyaye. Hari ukuntu wajya ewan bone ukuvuga ngo uko waba umeze kose, uko waza umeze kose, nta gahunda yo gukora wizidoro bajya bagira, baba bagomba kumekinga shuba ko mu by'ukuri utsinzwe cyangwa se bagomba donc aho imbaraga zawe ziri babanze kugira ute kuhanetraliza. Ejo izi drone byasaga ngo zaba zibiye cyane hano muri za makobora, kuko abacancuro bazigurutsaga bayirasa bashyiraho indi. Urumva ku drone zigira kuri 5 za drone nyinshi cyane, ariko byabasabye ko ngo hari special force b'abasirikare tujya twita ba makasiki, byasabye ko bagenda bambaye civile
bigira nk'impunzi cyangwa se nk'abaturage baburaniwe nabo babuze iyo birukankira, ariko bakagaragaza ko batazi n'iyo amasasa ari kuva n'ibyerekezo biri, ngo biza kurangira ngo bisanze bageze hafi naho izi ngabo zari ziri cyangwa se abacancuro bari kugurukiriza izi drone cyangwa se izi ndege zitagira abapilote zarasaga zajyaga guhiga cyangwa se zari ziri kujya ku rugamba aho M23 n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa bari kurwanira. Nguko rero uko aba bagabo bamaze bakihagera, murabizi special force nta kuyibaza ngo ese barwanishije iki, bakoresha ya siroga ivuga ngo use what you have, ifashisha icyo ufite hafi aho ngaho. Yabona nibuye aragutera n'iryo buye mpaka kugezaho agukubitisha icyo ufite akikwambura. Abagabo ngo biyameniye babanza gusa nyine nabigira nk'abo ba nyina ntabizi cyangwa se batabizi, bigira abaturage, bigira abasazi, mpaka bageze neza ahangaha mu by'ukuri batangira guhangana n'abari barinze aba bacancuro bagurutsaga izi ndege, baraharwanira. Abacancuro nabo bumvishe rwabagezemo, mu by'ukuri baracanganyikirwa, kugurutsa indege birabacanga, ndetse n'abatangira kurwana no gukiza amagara yabo bari kugira ngo barebe ko bahunga bakava ahantu bakara ko bahava amahoro. Ariko ntabwo byaje kubakundira, kuko amakuru dufite nuko abenshi ngo M23 yabacakiye ari bazima, ari imbumbe. Ariko M23 yavuze ko itazongera aba bacancuro nta zindi mbabazi zizongera kubaha. Ibi ntibyatuma ari nayo mpamvu muri kujya mubona byinshi nk'ibi bitajya bitangazwa cyangwa se ngo bijye hanze, kuko buryo umuntu wagaragaje hariya washyize kuri video urimo uragaragaza ko urimo kurwanira amahoro, byagorana kuba wamukorera igikorwa mu by'ukuri cyo kuvuga ngo ushobora gutuma abura ubuzima, kabone niyo yaba yakoze ibyaha bingana bite. Itegeko ririho nuko ugomba kumufunga cyangwa se ukamushyira ababijejwe bakamucira urubanza, bakamuhana, bakamuha ibihano. Tekereza ko ariyo mpamvu tutajya tubona nk'aba bacancuro muri minsi ngo bari gufatwa, ngo tugategereza ngo baraberekana tukababura, kuko M23 nge ndahamya neza ntashidikanya niba yaravuze ngo ntabo bazongera guha imbabazi kiragiye barekura abacancuro bagaca mu Rwanda basubira iwabo, bakabavuga ati nta bandi bacancuro tuzongera kurekura. Ahantu haba hihishemo akantu. M23 rega baracyari, nubwo wenda ubona bari kugenda bubaka ibintu ubona ko bari nko kubaka leta, ariko ntabwo bikwiye ko bakiri inyeshyamba, baracyari inyeshyamba. Ubwo rero izi nyeshyamba zishobora kuba mu by'ukuri ziri kubanywesha mu by'ukuri amazi y'ibiziba, cyangwa se zikabakarabya amazi akonje avuye muri firigo, cyangwa se amazi ashyushye ariko ashyushye cyane, ntawamenya. Abacancuro bakimara gukubitwa, ubwo urumva n'abari bari imbere ku rugamba bahise batsindwa urugamba, barirukanka baranyanyagira nyine birukanka amasigamana, bakuramo imyenda bihindura abasivile, ibintu birakomera. Abacancuro baba bari babi. Iyo umucancuro ageze ku bigendanye n'imirwanire yo mu kirere, umucancuro bro aba mubi cyane, aba mwiza cyane, ku ruhande rwabo aba mwiza cyane mu kurwana bifashishije ikirere. Uramutse uganira n'umwe mu basirikare nibura bafashe nko kuri uyu mujyi wa Goma, akakubwira sitore y'ukuntu abacancuro bo babagoye cyane mu by'ukuri mu bigendanye na sharing zabo, kuko ngo bo ntago bajya bapfa kurasa, baba bafite siroga nk'iyaba basore ya M23 yo kurasa isasu rigomba kugendana n'umuntu kandi rirasa mu mutwe. Nabo ngo burya ngo barasaba iyo bari kurasa, iyo bagufatishije nk'ubu izi drone zabo ntizijamingwe, ngo baba bagomba kurasa target. Sharing zabo nazo nuko ngo bura ngo ziba zigomba kurasa target, atazakubesha ngo bacancuro nabo bapfa kurasa vegrema. Reka bashobora kuharasa bakarasa bahavuye bahashinguye, ariko baba bamaze kuhabona bakaharasa. Abacancuro bamaze gucakirwa, ndacyarimo kugenda nkurikirana, mfite amakuru menshi cyane ndimo ndakurikirana. Nizere ko mwese like murimo kugenda mukoraho. Reka mbinjize mu gihugu cy'u Burundi, reka twinjire muri iki gihugu cy'u Burundi. Mbere y'uko wenda tugaruka hano Igoma tukareba ibyo FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze ko butegura bidasanzwe hano Igoma, ubu ni rusasa none duhite tugira gute, duhite twerekeza, duhite duhamagara Vincent kugira ngo nawe dufatikanye muri update. Amwe mu makuru mfite atariho ivumbi, tayari twagiye mu gihugu cy'u Burundi, twari twabigarutse tubabwira ko igisirikare cy'u Burundi
nyuma y'uko bakomeje guhatirizwa kujya kurwana muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngira ngo amaudio mwagiye muyumva abasirikare benshi bavuga ko ari urugamba batatsinda, niyo bagira batabenshi ukabona barimo baranira bigiye bitandukanye. Nyuma yo kugaragaza donc aka kababaro n'iki byose, abasirikare benshi bakabona ko Neva adateze kubirekera, nubwo Prime niyo ngabo yajya bigaragaza ko yifuza ko babihagarika ariko bikanga. Abasirikare sasa bahise batangira gushaka uburyo ki bacika bakava muri iki gihugu cy'u Burundi bakerekeza mu bindi bihugu, cyane cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bakajya muri za ahangaha muri za kuri iyi migabane nka za Europe, cyangwa se bakerekeza no ku yindi migabane nka za iyi migabane donc usanga y'Abarabu, bakajya kwishakira uturimo tw'amaboko. Niho natangiye mabwira nti kugira ngo uvuge ko hari umusirikare wacitse igihugu akajya mu kindi gihugu, mu by'ukuri igihugu kitabizi biragoye, ariko biragoye hano iwacu mu Rwanda, kuko usanga mu by'ukuri inzego ku buryo ziba zubakitsemo biravunnye, ndetse na ruswa wenda ntago nava ko itabaho pe, naba ngiye kubesha birashoboka kubaho, nubwo wenda nta n'uwo nayishinja, ariko nta nubwo nanahamya neza, kuko usibye kuba bivugwa ntabwo ari ibintu njye nava ngo mfite ibimenyetso gusa, ariko ikigaragara cyo ibimenyetso bike biba bigaragara nuko nubwo yaba iriho ntabwo yaba iriho ku kigero nk'icyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta nubwo yaba iriho ku kigero cy'iki gihugu cy'u Burundi, kuko nk'ubu ngo pasiporo yo kugira ngo aba basirikare bacike bave muri iki gihugu cy'u Burundi bajye hanze, bari kuba batanze mu by'ukuri ngo pasiporo iri kuba iguzwe ngo $200. Urumva, kugira ngo ubone pasiporo ni $200. Uziye hano iwacu mu Rwanda kugira ngo pasiporo uyibone ntabwo ari $200, ariko ushobora kuyaka. Kuyibona, kuyaka ni kimwe, no kwibona kikaba ikindi. Kubera iki? Barabanza bakamekinga sure ko ibyo ugiyemo ese ntabwo uhunze, nta kintu usize ukoze ukaba uri kwirukanka. Niyo mpamvu muri make barabanza bagakora iperereza kugira ngo barebe ko ibikujyanye n'ibyo ugiye gukora ari ibintu mu by'ukuri bifatika, utarajyayo mu by'ukuri bira mupangu, ejo ukaba uri kugora igihugu bari kuvuga ngo reka bakoherereza amatike ngo uve, bari gushakisha ukuntu uri buveyo, bakareba ibikujyanye n'ubushobozi bwawe n'iki byose. Niba utanahunze hari nk'amabi wakoze akaba atumuhunga, ariko none uguhita bahereza upfa ko wazanye icyitwa ifaranga ni musema kweri hariya uravuna umuseke ukongezwa undi. Izi ngabo z'Abarundi baraza kuri twa dufaranga duke n'ubusambo baba barakoze hano mu gihugu cya Kongo, baba bafite bene utwo dufaranga mu rwego rwo kwirinda gusubira muri uriya muriro. Rero Uwiringoma yavuze ko ngo bazajya bambuka, ariko ngo bagasiga basezeye cyangwa se bagasiga baraze ibyabo hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Abagabo bo rwose abenshi ubundi barakozwa bari gucika bagahita bigira mu bihugu, aho baba benshi ari kujya muri bihugu by'Abarabu, ni muri za Oman, muri za Dubai, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagerayo ngo bakajya kwikorera uturimo tw'amaboko tugomba gutuma bagomeza kubaho cyangwa se bakomeza kubaho mu buzima busanzwe, ariko batagize gute, batagarutse muri iyi mirwano. Ntekereza ko abenshi banakurikira Eugene Official uba bari kumva update z'uko ibintu biri kugenda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho muri ronda basuhuje, mwe muri kwitandukanya n'ikibi, kuko ntabwo twava ko ari ibyiza, nubwo wenda nta kibazo ku butegetsi ari amasezerano bwagiranye n'ubundi butegetsi, ariko mwe mwamaze kumenya ubwo ukuri kw'iyi ntambara. Turi mu cyukiri kuri iki gihugu cy'u Burundi, kandi aho bihuriye n'u Rwanda, inkuru ifite aho ihuriye n'u Rwanda. Amakuru aravuga ko ngo ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, ngo mu masaha y'umugoroba ngo umutekano uri gukazwa byo ku rwego rwo hejuru. Impamvu rero ngo umutekano uri gukazwa byo ku rwego rwo hejuru, amakuru y'ubutasi arimo aragenda agaragara cyangwa se yatangiye kugenda asohoka, aragaragaza ko ngo igihugu cy'u Burundi yewe na FDLR umugambi wo gutera u Rwanda ngo bamaze kuwucura ndetse bamaze kurangira. Igisigaye gusa ni ugutangira ibitero cyangwa se gutangira intambara, bikaba rero mu by'ukuri biri gutuma inzego z'umutekano mu Rwanda nazo zaryamye amajanja, amapatrouille, icyitwa gukaza umutekano byo ku rwego rwo hejuru, nibyo biri kugaragara kuri izi mbibi z'ibihugu byombi cyangwa se z'iki gihugu cy'u Burundi
ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahandi henshi cyane. Ngayo nguko rero ibintu bikomeje kuba ibindi bindi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Tugarutse i Goma, amakuru aturuka i Goma, aya makuru ntabwo asanzwe. Kinshasa ngo irimo nibirimo kugenda bikwirakwira ku marezo sosiyo, ntekereza ko abantu benshi muraza no kugenda mubibona. Ni inkuru ziri gucaracara ku marezo sosiyo zivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwamaze kunoza umugambi cyangwa se bwamaze gutegura imyigaragambyo karahabutaka. Iyi myigaragambyo ngo ikaba igomba kubera i Goma. Iyi ngo akaba ari imyigaragambyo igomba kuba yamagana AFC M23 kugira ngo irekure ibice byose irimo kugenzura, irimo gukontorora. Iyi ni inkuru umuntu wese ubundi niyo ari n'inkuru ntakagombye gutangaza, ariko twe kuri Eugene Official Siroga yacu nta nkuru yo gukerenza tuba tugomba kuyibaha, kuko birashoboka ko ejo wanabona hari ikibaye ariko ukibuka ko twageze gute twari twabigarutseho. Icyo bigihe bizananyorohereza kuvuga bene ayo makuru. Ariko se byaca mu zihe nzira? Uyu mujyi urimo gukontororwa na M23, uburinzi ndetse n'ubuyobozi n'iki byose bikaba biri mu maboko ya M23. Kinshasa, iki gikorwa cyangwa se iyi operation yo gukoresha imyigaragambyo bayicisha mu yihe nzira? Ese byagenda bite? Iyo byose rero biri makuru tugiye kureba, bikaba bigiye kuba ngombwa ko ahantu nza no kwifashisha umusesenguzi Vincent kugira ngo turebe wagwana n'iki cyaba cyangwa se byagenda bite. Mutangazaji Vincent ro already ndabona yamaze no kubagera ku muyoboro. Vincent, ndagusuje cyane, wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Faito. Urakomeye? Ndakomeye. Yango hayi kaze n'ubundi muri iki gicamunsi. Urakoze cyane. Aha, Vincent, usanze rero n'ubundi ndimo ndagaruka ku nkuru zigiye zitandukanye zikomeye cyane, ariko by'umwihariko zo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Usanze rero ndi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngaruka kuri iyi myigaragambyo ivugwa ko Kinshasa ngo yamaze gutegura kuri tariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 hano muri uyu mujyi wa Goma. Iyi myigaragambyo isobanura iki n'iki ibwira cyangwa se n'inkubuye butumwa bari gushaka gutanga kuri AFC M23? Ese ubundi iyi myigaragambyo yaca nko mu zenzira kugira ngo ibe yaba hano i Goma? Urumva ubutegetsi bwa Kinshasa burigarurira abaturage bukoresheje social media ndetse n'ubundi buryo buhuza abaturage. Ni ubutumwa rero batangiye kohererezanya bababwira bati nimuhaguruke mukore imyigaragambyo mwamagana AFC M23 ibice byose kontorora, mubwire yuko mwifuza yuko ibivamo. Yego, ubwo ngibwo akaba ari ubutumwa nyine bwatangiye gutangwa, amapankarite akaba yagiye yerekanwa ku mbuga nkoranyambaga azakoreshwa. Yego, ibyo byose rero bikaba biri mu buryo bwo kwereka abaturage yuko badakwiye kwishimira ASM 23. Ibyo rero bakimara gutangira kubikwirakwiza, abantu batandukanye nabo bashyigikiye buno butegetsi batangiye kubihanahana. Urumva icyo icyambere icyo bivuze ni umutekano muke bagira ngo bateze mu bice bikontororwa na ASM 23. Urumva niba umuntu afite itankarite ari gukwirakwiza agira mu gihugu ati tuzakora imyigaragambyo ikaba ASM 23 kuva mu bice ikontorora. Ariko ahanini bo baravuga bati ntabwo ari ASM 23 baratwita u Rwanda, nubwo babikiramo ngo ASM 23 bakahindukira nanone bakavuga ngo u Rwanda. Baragira ngo rubanze bita abaturage mu mutwe noneho babagaragariza yuko abayobozi ba ASM 23 atari abantu beza, cyane ko banagaragaza yuko ngo bakwiye gukurikiranwa n'inkiko mpuzamahanga, bavuga ko urukiko mpanabyaha rwa CPI rukwiye kuba rubakurikirana. Bakavuga bati turasaba MONUSCO yuko izadufasha iyo myigaragambyo ikabasha kubaho. Ebo mu makuru yabo batanga bavuga yuko izaberaho bita
ropo ya Kisi Birere ndetse n'aho bita Bedegeri akaba ariko bagaragaza ko iyo myigaragambyo ariho yabera. Yego. Ikindi bakavuga yuko ari imyiteguro yateguwe n'abagize sosiyete sivile y'urubyiruko. Bakavuga bati ikindi abangaba nibo byahitanye Colonel Mama Ndundara. Yego. Mu makuru yabo urumva ko bo barabanza gushaka amakuru abanza guteruriza urubyiruko, yereka urubyiruko yuko abo bari kumwe atari abanyekongo niba bavuga ngo ni abanyarwanda. none yamara kubishyiramo nabo bumve ko ibyo bagiye gukora ari ikintu nyakuri kuko gikwiye. Uburyo rero bavuga bizakorwamo ni ubwo ngubwo kugenda bajya ku marompo atandukanye bayikora. Wambazaga ngo ibi birashoboka cyangwa ntibishoboka. Burya leta ikintu yashyize mu baturage yabanje kubategura ikabaha amafaranga ikagira iti ntabwo cyabura gushoboka cyane ko twagiye tubona mu bihe bitandukanye yagiye ikoresha Wazalendo ngo igabe ibitero mu bice bitandukanye bahaye amafaranga bakabikora. Urabizi ejo bundi ko hari imyigaragambyo yawe ibaye igaragaza yuko iki cya FM23 isaba FM23 cyuko itava mu bice bakontorora itava muri Uvira. Hajya hagaragaramo abantu bavuga bamagana FM23. Ibyo niba baragaragayemo ni bivuga ko n'ibindi byashoboka bikaba byaba bakishyira mu kaga ariko bakayikora. Ya, ubwo reka tubitega amaso turebe mu by'ukuri niba biza. Warumbagije hari ikibazo cy'ubutumwa bitanga kuri FM23. Hari ubutumwa bukomeye buriya. Hari ikiganiro nabonye ejo bundi meya w'umujyi wa Goma yakoraga, umwe mu rubyiruko arahaguruka amubaza ati ese kutubwira ngo tujye mu gisirikare, uratubwira turajya mu gisirikare kurwanya nde? Ati turarwanya ubutegetsi bwa Kisekedi, turarwanya leta, turagira dute? Ati ko intambara yatangiye za 2001 muvuga murarwana 2011 ikaba 2016 ikaba barwanya umuntu wari perezida Kabila. Ati none ubu ngubu uraza ko ikibazo ari Kisekedi, ese turajya mu gisirikare turwanira iki? Turajya mu gisirikare dufite iyihe mpamvu turwanira? Niba hari urubyiruko rukivuga gutyo ruri mu bice bikontorwa na FM23, ni kugaragariza yuko kubabwira ngo nimuhaguruke murwanye FM23 n'ubundi babikora. Urebye n'ubutumwa bwatanzwe na Colonel Nanga ejo buha abakadre politike ba FM23 ndetse na General Sultan Makenga ubutumwa yatanze, yasabye abayobozi kutarangara cyangwa kutajagarara. Arabwira ati nubwo turi mu iherezo ryo gutsinda ino ntambara ariko intambara iracyahari. Wowe uba muri biro umenye ko ufite intambara, wowe aho uri hose umenye ko ufite intambara. Ati icyo mukora mubanze musobanurira abaturage icyo turwanira. Icyo ni ikigaragaza icyubahiro cy'uko rero abaturage bataramenya icyo FM23 irwanira. Niba n'umuyobozi bivuga, umuyobozi wa gisirikare akabivuga, umuyobozi w'ihuriro rya FM23 akabivuga, ni ikigaragaza yuko ideology itari yaba implante mu baturage bose. Bivuga ko isaha ku isaha n'abantu bifuza gukoresha urubyiruko mu kwamagana FM23 barangaye nk'uko Makenga bigaragaje ati muze ku mubi bajagaraza bakomeje kujagarara n'ubundi byaba. Ya, nguko rero uko niko Vincent ubibona. Ariko se kandi tukiri muri aka karere k'ibiyaga bigari, wamenye ibiri kuba ku gisirikare cy'u Burundi ko ngo abenshi bakomeje guhunga vise bava hano bite nuko bari kwanga kuba basubizwa muri Kongo, ari kujya kwishakira utuzi tw'amabokora. naho Zebona rubango bari kujya gukora ikiyede muri bihugu bya kure. Nabibonye yuko bamwe mu basirikare batangiye kujya batoroka nyine bakajya mu bihugu by'Abarabu aho bajya gushaka imirimo itandukanye. Bakagenda ariko babanje gushaka ibyangombwa by'inzira kuko pasiporo n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi isanzwe igura hagati y'ibihumbi 200 ariko amakuru nabonye nuko iri kugurwa hagati ya 2 miliyoni na 2 miliyoni n'igice. Abahagarariye pafu bakazigurisha, noneho b'abasirikare bagatoroka bagenda mu buryo butandukanye kugira ngo bagende bafite ibyangombwa. Uzi ko njye nari ndi kuyita ngo uri kugura amadolari 200, kumbi ni 2 miliyoni n'igice. Ayo ngayo niyo isanzwe igura mu busanzwe.
ariko hari ruswa noneho inatangwa kugira ngo babashe kwibonera, bizi yuko umusirikare kugira ave mu gihugu bisaba izindi procedure. Noneho rero abayobora pashe bakazitanga muri ubwo buryo hagiyemo ruswa. Udafite 2 miliyoni kugera kuri 2.5 miliyoni ntayibone, ariko uyafite akayibona. Mu makuru twabonye atangazwa na Fokode, atangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bizimana Edouard. Bizimana Edouard avuga yuko bamaze gufata ingamba zo gufungira inzira abasirikare bose bashaka gutoroka nyine bagenda bajya mwa bino bihugu by'Abarabu bavuga ko bagiye gushaka akazi. Ariko cyane byinshi inyuma ari ukwanga gusubizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara bahanganyemo na AFM 23. Binyuze mu biro bya perezida w'u Burundi bagaragaza ko kuva muri 2023 ubwo abasirikare b'iki gihugu batangira kurwanya AFM 23 kugeza muri Kanama 2025 abofisiye bakuru bagera muri 14 batorotse iki gisirikare bakajya mu mahanga. Abofisiye bakuru Burundi bandi bari mu bihe bitandukanye bagera mu 9 bo mu cyiciro cya colonel nabo na 5 bari mu bafite amapeti y'amajoro nabo batorotse. Hakaba hari n'abandi bafite amapeti yo hasi nabo bagiye bagenda. Ibiro bya perezidansi bigaragaza ko umusirikare wa nyuma yemeje ko yatorokeye mu mahanga ari Liyetona Irambona Desire. Ubu rero bamaze gushyira ku iteka ryemeza ko yatorotse, baravuga ati uwo ari we wese nawe uzaramuka yongeye gutoroka akwiye guhanwa hashyizwemo imbaraga. Perezida wese asohora iteka arishyiraho umukono, aravuga ati umuperezida wose, umuyobozi wose w'umusirikare cyangwa umusirikare muto uzatorokwa ni ukumufata n'ingamba. Amakuru ari Bujumbura agenda tugeraho yemeza ko abasirikare baturutse mu mahanga harimo abakapiteni, harimo abagiye i Burayi, harimo abagiye muri Canada, abagiye Dubai ndetse n'abagiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibindi nuko abasirikare batoroka bajya gutanga akazi muri ibi bihugu, abenshi bavuga ko mu bibatera kugenda harimo kutumva impamvu boherezwa kurwana mu ntambara ayibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagatoroka rero bavuga yuko badashaka kujyayo. Abakozi b'urwego rwihariye rwa polisi rutanga pasiporo arirwo nakubwiraga rwa pashe babasabaga gushaka izindi ndangamuntu ziriho amazina atari ayabo, yego, hanyuma bakishyura ruswa kugira ngo babahite ibyangombwa cy'inzira gihura n'indangamuntu bafite. Nyuma rero yuko benshi bagiye batsindwa mu rugamba bari bahanganyemo na AFM 23 cyane cyane mu kibaya cya Rusizi ndetse n'agace ka Gatogota, Barika, Sange, Kirwa no mu mujyi wa Uvira, leta y'u Burundi yagize ubwoba noneho ibona ko bashobora no gutoroka kurenza uko bagenda. Babifatirwa n'abakozi ba PAF ko babonaga bikorwa. Noneho umuyobozi w'umuryango Fokode uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bita Patrick Ninazwe atangira kubitangaza guhera ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 atangira agaragaza abasirikare bamaze iminsi bafatirwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ubwo bari bagiye gushaka akazi i Dubai, akajya agaragaza amazina yabo, akagaragaza n'uburyo babonye ibyangombwa. Nibwo rero tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana ufata icyemezo ko bisa naho bireba Abarundi bose bajya gushaka akazi mu mahanga ko batabyemereye, batemerewe gusohoka, ariko bikavuga ko ikigamijwe by'umwihariko ari ugufungira inzira abasirikare batoroka banyuze kuri iki kibuga cy'indege. Uwashaka gutoroka icyo bivuga ni uko ubu yakoresha izindi nzira ko gukoresha ikibuga cy'indege byo bitamuhimba. Icyemezo cya Minisitiri Bizimana kivuga ko Umurundi azagera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gushaka akazi mu mahanga azajya yerekana ifishi imuranga yatanzwe na Minisiteri imushinzwe, umukono w'ishyirahamwe ritanga abakozi rimwohereje, n'uwo agiye gukorera nawe akagaragaza ibyangombwa. Ikindi bavuga ni uko bitandukanye n'ibyari bigiye bisanzwe, umusirikare ushaka akazi mu mahanga asabwa kwerekana ibirimo ifishi yahawe na Minisiteri y'Ingabo n'abahoze ari abasirikare,
ibyo rero ntabyerekanye ntabwo azagenda kugenda. Ibyo rero byose bigaragaza yuko yaba ari umusirikare, yaba ari uwahoze mu gisirikare, yaba ari n'abandi baturage batapfa kubibona. Ubusanga ubundi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi niyo yakurikiranaga abarundi bafite akazi mu bihugu byagiranye Uburundi amasezerano kugira ngo bahanahane abakozi, ariko abangaba bakaba baravuga ko bagenda bijyanye kugira ngo bishakire akazi. Bamwe rero mu bari bafite akazi babonye n'amakontara bakaba batangiye kwijujuta, bakaba bati turarega leta y'u Burundi kuko iri kutubuza akazi, kuko bavuga yuko ibi byangombwa batabibona mu gihe bo ari akazi bitanyuze nk'ayo mashyirahamwe. Abasirikare rero baratoroka kubera cyane cyane uko babonaga ibyo bakorerwa mu burasirazuba bwa Kongo, kandi banagaruka mu gihugu cy'u Burundi abenshi bagafungwa cyangwa bakongera bagasubirayo. Bakavuga ati rero ntabwo twemera kongera gusubizwayo cyangwa kuza gupfungirwa mwa kino gihugu. Ariko vise ngo mu masaha y'umugoroba ngo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ngo umutekano uri gukazwa byo ku rwego rwo hejuru. Umutekano uri gukazwa mu makuru nabonye nuko ubu amarondo ya nijoro batangiye kuyakaza mu bice bihana imbibi n'u Rwanda, nk'uko bamwe mu baturage batuye za Kibitoki, abatuye mu ntara zitandukanye harimo intara ya Kirundo ndetse n'ahandi, batubwiye yuko umutekano wakabiriwe ku buryo bukomeye, ku buryo buri muturage wese ujuje imyaka yo kujya ku irondo bamusabye yuko agomba kujya ajya ku irondo, utagira agafatirwa ibihano, cyane cyane mu makomine ya Kirundo, ihana imbibi n'u Rwanda, mu ntara ya Butanyerera mu majyaruguru y'u Burundi. Ubona yuko ingamba z'umutekano zakajijwe, zafashwe cyane, zateje n'impungenge mu baturage. Abaturage bakavuga bati kuba izi ngamba zikazwa gutyo ni iki kiri inyuma. Ku dusozi twinshi duteganye n'ikiyaga cya Cyohoha n'umugezi w'Akanyaru naho ubona ko amarondo yagizwe itegeko cyane. Abaturage bakaba yuko ibintu ngo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mibereho ya buri munsi y'abaturage no guteza ibibazo by'uburenganzira bwabo, kuko abenshi banajyanwa ku irondo, hari abafite uburwayi, hari abafite n'ibindi bibazo bitandukanye. Ikinyamakuru rero cyakusanyije ubuhamya bw'abaturage cya SOS Media dukesha aya makuru kivuga yuko aya marondo agenzurwa n'inzego z'ibanze ku bufatanye n'abahagarariye imbonerakure, ishami ry'urubyiruko rwa CNDD-FDD n'ishyaka riri ku butegetsi. Bakavuga yuko imbonerakure ubwazo zitabira amarondo hamwe n'abandi bagabo bose bo muri aka karere, akenshi hatitawe ku myaka cyangwa kuba uri muzima. Amarondo akorwa buri joro guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 11 za mu gitondo, ariko hakaba no mu bindi bice bimwe na bimwe saa 12 za mu gitondo, cyane cyane mu gace ka Gatumba ndetse no mu bindi bice bya Ntega. Umuturage umwe yavuze yuko rero umugabo wese utarageza ku myaka 60 asabwa kurara irondo, ko ufite wese munsi y'imyaka ajyaho nta kureba ku burwayi afite cyangwa izindi mbogamizi. Bakavuga yuko amarondo yashishikajwe cyane kuva mu nzego zo hasi kugera mu nzego zo hejuru, aribo bagenda babwatira umurari irondo, kuko iyo mutarari irondo hari abanzi baturanye n'igihugu cyacu bashobora kutubuza umutekano, nk'uko uyu muturage wahaye amakuru SOS Media bivuga. Akavuga yuko rero ibi byakuye abaturage benshi umutima, kuko baryama bakaba bati ntituzi niba biri buke, bitewe n'ibyo Ndayishimiye hamwe n'abandi bayobozi benshi mu nzego zo CNDD bagenda batangaza. Urabizi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yigeze kwemeza ku mugaragaro ko u Rwanda rwiteguye gutera u Burundi, nk'uko byagenze muri Kongo. Ahamagarira abaturage b'intara zose kwitegura kurengera igihugu, ariko u Rwanda ku ruhande rwarwo nta na rimwe rwigeze rugaragaza ko rufite umugambi wo gutera u Burundi, ariko yaba Ndayishimiye ndetse n'abandi bo mw'iri shyaka rya CNDD-FDD babiririmba amanywa n'ijoro. Ariko vise u Rwanda narwo rukukaza umutekano mu masaha y'umugoroba. U Rwanda ni ibisanzwe umutekano ntabwo kuvuga ngo kukaza ku masaha y'umugoroba cyangwa mu gitondo, ni ibintu bisanzwe. Umutekano w'u Rwanda urakajije. Ya reka tuguhe umwanya utudondoshe n'izindi update. Ngira ngo wari uri kugarutse ku nkuru ivuga imirwano yabayeho bita
Kingogo na Makobora ku misozi itandukanye iri mwa bino bice bya Kongo. nahoze bivuga n'amadrone rwose yashizwe hasi ku butaka n'abacanshuro bamwe ubu bamaze kuba banacakirwa nyuma yo kuza kurwana ahangaha bikabananira kuhivana. Amakuru njye arimo arangira nuko aba bacanshuro rwose ngo bari baje kwifashisha izi drone tayari aba ngo bari mu maboko ya M23, ariko nyine nawe ndabize hari verisiyo uba ugomba kubivugaho. Umwanya rwose n'uwawe nawe gira icyo uvuga kuri iyo mirwano. Nibyo imirwano yarabaye kuko hari imirwano ikomeye cyane kugera naho hari indege zigera muri 5 harimo drone, harimo Sukhoi 25 ndetse na helicopter. Abarwanyi bo muri kwirwano ndetse na AFM 23 bahamije minga kurangira hafashwemo n'umucansuro mu Rusiya ndetse n'abandi bo muri Colombia. Abandi ariko bakaba baragiye basiga ubuzima bidasize n'abasirikare b'Abarundi, aba FARDC ndetse n'abandi ababashije kurokoka benshi bagiye bongera za Baraka ndetse na za Karemi, cyane ko bari ingamba zo kwigarurira uno mujyi wa Uvira ariko bikarangira batageze ku ntego bari bafite. Ibyo byose ni ibyahabuye abasirikare b'Abarundi nyine bituma batekereza kuba banatoroka ngo bigendere bajye Burayi ndetse no muri Aziya. Vise hari amakuru kutugeraho ko na Baraka ariko ngo batangiye kuvamo bakerekeza za Karemi muri uyu mujyi wa Baraka no ngo barimo kugenda bawuvamo. Ibice byinshi ingabo z'Abarundi zirimo yaba Shabunda, yaba Mwenga, yaba Baraka na Karemi bagenda bavamo mu bice bitandukanye ariko kenshi na kenshi bagenda babasimbuza abandi kubera yuko bamwe mu basirikare bari bamaze iminsi bafite ibibazo by'ihungabana. Urabizi yuko haheruka inama ya CNDD-FDD yanzuye yuko abo basirikare bagifite ibibazo by'ihungabana bagomba kujya basimburwa. Nibyo abaturage rero bari kujya babona, bakabona abasirikare bamwe baragiye nta bandi bagarutse ariko mu masaha y'ijoro hagenda hagaruka abandi. Aha, komeza tugezeho n'izindi update Vise. Tukiri mu bice bisanzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko Angola yatangaje yuko ngo yamagana ubwicanyi buri gukorwa bukorerwa abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Bakabikinga rero AFM 23 ko iri kubikora, bakavuga yuko iri kubangamira amasezerano ya Washington nk'uko Angola yabitangaje. Niba ariko kugera isaha ntabwo AFM 23 iragira icyo bivugaho, tugejeje kuza kuri verisiyo yabo. Vise tubwire kuri iyi nkuru ndabona isa imeze nk'iyihutirwa cyane. Kominote y'Abatutsi hano muri Kivu y'Amajyaruguru hari ibaruwa hari ibyo bamaze gutangaza none. Iyi kominote y'Abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru yavuze yuko ekenga amagambo yatangaje ari amagambo ateye ubwoba, ari amagambo agize agasuzuguro ko gusuzugura muri kominote y'Abatutsi. Uwitwa David Karambi rero n'uhagarariye iyi kominote akasaba yuko yahita atabwa muri yombi kandi akagezwa imbere y'ubutabera. Akavuga yuko igihe bitakorwa nabo bazafata izindi ngamba zitandukanye n'izifatwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ingaruka rero yanditse akaba yagaragaje yandikiye ibihugu bitandukanye, amenyesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amenyesha umunyamabanga mukuru wa UN ndetse n'abandi bantu batandukanye. Akavuga yuko rero amagambo yatangajwe na Sylvain Ekenge agamije gutamo ibice abaturage, agamije kwibasira abo mu bwoko bw'Abatutsi. Akavuga yuko asaba ibintu bigera muri bine. Cya mbere arasaba yuko afatwa kandi akageza imbere y'inkiko zifite ububasha. Icya kabiri arasaba yuko yakatirwa ibihano bimukwiye kandi byerekeranye no guhana ibyaha bifitanye isano n'amagambo y'urwango bikwirakwizwa mu bitangazamakuru. Icya gatatu barasaba yuko umuryango mpuzamahanga ndetse n'ubutabera mpuzamahanga bwamukurikirana ku byo yatangaje kuko bigize ibyaha bikomeye ko byagakwiye kuburanishwa n'inkiko zifite ubwigenge atari inkiko zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya kane bagasaba umuryango mpuzamahanga ko hakwiye gushyirwaho uburyo bwo kugenzura no kurinda abanyamuke cyane cyane bakorerwa ivangura rishingiye mu magambo ndetse n'ubwicanyi. Niba rero yasinywe n'uwitwa David Karambi Fatu
akaba ari uwahoze ari umusenateri uhagarariye ino kominote, akavuga yuko rero biramuka bitabaye nabo bazafata izindi ngamba. Ntabwo yazitangaje ariko dutegereje kureba izo arizo, niba ari ugutanga ibirego mu nkiko mpuzamahanga cyangwa ari ukwifashisha ubundi buryo. Ariko twagerageje gusura amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubona itegeko ryo kuwa 7 z'ukwa gatandatu 1966 ari itegeko teka rihana icyaha cy'ivanguramoko. Ni icyaha ubona yuko gikwiye guhanwa ku buryo bukomeye, kuko harimo n'ibihano bikomeye kugera ku gihano cya burundu ndetse no gutanga miliyoni zigera muri 5 z'amafaranga ya Kongo. Ibyo byose ubona yuko ari ibyaha bashyize mu bikomeye, ariko tutegereze turebe niba leta izakurikiza rino tegeko ryabo, noneho bakaba bahanuye umusirikare wabo wagaragaye akoresha amagambo y'urwango kandi yibasira abanyekongo bagenzi be. Tukiri muri Kongo n'ubundi, yego, amakuru y'imirwano yo aracyahari, kuko amanywa n'ijoro baba bagaragaza yuko ibibazo by'umutekano bikirimo mu bice bitandukanye. Ubu haravuga yuko mu gace ka Nzugu abarwanyi ba CRP barimo barwana bukomeye n'abarwanyi ba FRDC mu gace bita Bure. Mu makuru twabonye ko guhera mu gitondo ariho iyo mirwano yatangiye. Ikindi nuko muri Masisi mu bice bitandukanye mu gace bita Kafusi hagati ya Kanja ndetse na Kashebere, ni kotorwa na AFM 23, baravuga yuko abantu 4 bakomeretse mu gihe bamwe mu barwanyi ba Wazalendo bashyamiranaga n'abarwanyi muri AFM 23. Ikindi hakabaho kwiba imitungo y'abaturage mu bice bitandukanye nk'uko byagiye bigaragazwa na societe civile yo mwa bino bice. Twajya muri Uvira rero mu bice bya Karungwe, baravuga yuko abantu bakomeje guhunga ari benshi bahungira muri Uvira bata ibyabaviye ikarunge. Karungwe rero akaba yarahise kuba imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo na AFM 23. Yakaba ari sheferi, yakaba ari agace gaherereye muri sheferi ya Bagira teritwari ya Uvira. Yakaba habaye imirwano yo kuwa mbere ikomeye, ituma abaturage benshi bahunga, bavuga Kingogo, abavuga Katongo, Kabimba, bose bakaba bahungira mu bice bitandukanye. Societe civile irikorera Karundu ikavuga yuko abaturage barimo abagore ndetse n'abana abenshi bagiye bahunga bikoreye imitwaro, bikoreye amabido, bahungira muri komine ya Karundu, ndetse abandi bagahungira mu mujyi wa Uvira. Bakavuga yuko abahunga bakomeza kwiyongera baba benshi kubera iyi mirwano. Bakavuga yuko nka quartier Karundu, Kirubura, Kabindura na Miyanda na Songo, abaturage benshi bavuye mu bice bitandukanye birimo intambara naho bakomeje kuba bari benshi. Bakaba bafite ibibazo by'imibereho, kubona amazi ari ikibazo, kubona ibyo kurya ari ikibazo. Muri rusange bakaba batabarizwa, bakavuga bati birakwiye yuko haboneka imiryango mpuzamahanga ibafasha. Tunyarukire Kinshasa. Yego, Kinshasa ariko tumanuka tugana Lubumbashi. Haravugwa inkuru y'umunyamakuru bita Stefan Shizo, akaba ari umukameramani warushinzwe itangazamakuru mu ishyaka rya Moise Katumbi. Akaba yasimbutse rero, ariko abagize umuryango we, abagize iri shyaka nabo bakaba bari guhuruza bavuga bati ntakorwa ibishoboka byose yerekanwa, ariko ko abaturage batanze amakuru bavuga yuko yashimuswe n'abantu bari bambaye imyenda ya gisirikare, bakeka yuko bashobora kuba bakora muri perezidanse ya kino gihugu. Kadukomereze mu Rwanda, tugaruka dusoreza muri Ukraine ndetse n'Uburusiya. yego, mu Rwanda umwe mu banyamategeko bunganira bagize ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ikorera mu Bufaransa, Richard Gisagara, yatangaje yuko ingabo z'u Rwanda RPA ko zimaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse igatwara abatutsi barenga miliyoni. Hashyizweho politiki zitandukanye zirimo n'izo kongera kugarura ubumwe mu banyarwanda. Ubumwe avuga ko butari gushoboka iyo abagize muri jenoside badafatwa ngo bashyikirizwe ubutabera. Agaragaza yuko ibihugu byose biri ku isi, nibura ibihugu 9 byo mu burengerazuba bw'isi ari byo
bimaze kuburanisha abakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe mu bigera kuri 16 byoherereje u Rwanda abakoze ibyaha bya jenoside bakaba babikurikirana. Akaba yagaragazaga yuko u Rwanda rero hari byinshi rwakoze mu byerekeranye no Rwanda ndetse no gukumira icyaha cya jenoside nk'uko yabitangarije kimwe mu binyamakuru bikorera mu Rwanda. Akavuga yuko abona hari n'intambwe Ubufaransa bugenda butera mu gukurikirana abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu magambo ye akavuga yuko isi yose yari ikwiye kuyoboka bino bihugu bitandukanye byagiye bigira uruhare mu gufata no gukurikirana abakekwaho jenoside yakorewe abatutsi. Tugarutse muri Congo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yego, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zatanze miliyari 2 z'amadolari mu butabazi yashyikirijwe ni kugira ngo 2026 hazafashwe abafite ibibazo mu bihugu bigera muri 17 ariko hakaba harimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'uko ibihugu byatanze inkunga byabitangaje. Tunyarukire mu Burusiya na Ukraine. Yego, amakuru avugwa mu Burusiya nuko ingoro y'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya yagabwe ibitero n'indege zitagira abapilote zigera muri 91. Uburusiya rero bwashinzwe Ukraine kugaba ibitero bya drone zigera muri 91 ku ngoro y'umukuru w'igihugu iherereye mu mujyi wa Novgorod, zigasenywa n'ubwirinzi buhambaye bwo mu turere bw'Uburusiya. Perezida Zelensky yamaganye kure ibi byatangajwe, avuga ko ibi birego bigamije gutaka impamvu yo gukaza ibitero ndetse no kongera kugaba ibitero kuri Ukraine nk'uko Zelensky yabivuze mu magambo ye. Akagaragaza yuko ari ukugira ngo bamwibasire. Perezida wa Ukraine yamagana aya makuru, yavugaga ko igihugu cye cyaraye kirashe drone 90, avuga ko igihugu cye cyaraye gabye ibitero bigizwe na drone 91 ku ngoro ya Perezida Putin w'Uburusiya. We yavuze ati ntabwo twigeze tubikora. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya we akavuga ko ibyakozwe na Ukraine ari igikorwa cy'iterabwoba batazarekeraho ngo bigende batagisubije. Ariko ubu Ukraine kugeza iracyabihakana ikavuga iti ibivugwa n'Uburusiya barabeta uko baraduhindura. Ikindi nuko Putin atanga agahenge mu ntambara yo muri Ukraine, avuga yuko kayisubiza irudubi. Aravuga ati agahenge twakomeje gukora ibituruka byose ariko ukabona intambara ikomeza kugira urudubi. Perezida w'Uburusiya rero Vladimir Putin yagaragaje ko mu ntambara bahanganyemo na Ukraine hakenewe kwemeza uburyo bwo guhamya amahoro arambye aho gutekereza gushyiraho agahenge, kuko byatuma intambara ikaze igeraho ikamurenga cyangwa ikagira umurego urengezi wari uriho. N'ibikubiye mu ngingo Putin yaganiriyeho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku 28 Ukuboza 2025 mbere yo guhura na Volodymyr Zelensky wa Ukraine nk'uko ibiro ntaramakuru by'Uburusiya byabitangaje. Yakavuga ko rero nta gahenge gakenewe ahubwo hakwiye gutekerezwa uko hajyaho uburyo bwo kurangiza intambara mu buryo bufatika. Toreze ku nguvuga yuko Perezida Rebey yemeje ko amasezerano y'ubwikorezi bwo mu kirere Azerbaijan yagiranye n'u Rwanda agiye gutangira gushyirwa mu bikorwa. Perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev yashyize umukono ku itegeko ryemeza amasezerano y'ubufatanye muri serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere igihugu cye cyagiranye n'u Rwanda. Aya makuru yatangajwe n'ikinyamakuru Report cyo muri Azerbaijan kuri 29 Ukuboza 2025. Aya masezerano akaba yarashyizweho umukono tariki ya 20 ubwo perezida w'iki gihugu yasuraga u Rwanda. Bakaba barashyizeho rero umukono ku masezerano y'ubucuruzi, ubuhinzi ndetse harimo n'uburezi. Uyu perezida akaba yamaze kubyemeza. Mu minsi yavuga tukaza kuba twiteze indege z'u Rwanda zirajya mwa kino gihugu cyo mu Burusiya zijyanye zikoreye kandi tubona hari abanyeshuri b'Abanyarwanda bajya kwiga muri Azerbaijan, ndetse tubona n'abarimu bava mwa kino gihugu cyangwa abo mu Rwanda bajya gukora utundi dutandukanye. Iyo bavuze nk'ubwikorezi burasuba ngo guhahirana kw'ibi bihugu, koherezayo ibiribwa ndetse ibindi bikavayo biza, ubwo si byo bikorwa buriya bigiye gusa n'ibyibandwaho? Harimo byinshi, harimo ingendo zo mu kirere, harimo karigo, harimo ubucuruzi, ibyo byose bikubiye mu ibyo ngibyo. Yes, reka tugushimire cyane.
urakoze cyane. akunze Jeune Official rero nguko ngayo karyoshye ntikahora mu tama. Ni amakuru rero mu by'ukuri twabagezagaho muri iki gicamunsi cyo kuri uyu munsi. Birumvikana wo kwa kabiri, ni ku munsi wo kwa kabiri tariki 30. mukomeze murogerwa na gahunda za Jeune Official, turakunda cyane. Like na share nizere ko mwabikoze. Ciao.